Now that we have disclosed, the next step is to obtain a High Court date. Litawuqala khona mathudane liqala lengohlakalo lelibekwe somlomo waphambilini weParliament noSiviwe Mapisa-Nqakula. Labasemagunyeni esifundzeni saKwaZulu-Natal baqinisekise ukuthi kushone abantu labasikhombisa lokufaka ekhathi umvana kuledikhukhula takamuva. We worked a lot on being better in all areas. Our movement of the ball needs to be better. Umqeqeshi welicembu labasikati banyana Desiree Ellis wethemba ukuthi litawenda kahle licembu lakhe emidlalweni wobungani walo neSenegal lamuhla nzambama. Kuplasile la khona sikubingele lembukeli sikwamukele indzaba eSwati le-State Platform la SABC. Ungakhohlwa ukubukela ukuthi indzaba tiyatfolakala ku YouTube, X, Facebook na ku SABC Plus. Litawuqala khona mathudane liqala lengohlakalo lelibekwe somlomo waphambilini weParliament noSiviwe Mapisa-Nqakula. Mapisa-Nqakula uvele kafishane enkantolo yamanje ePitoli lamuhla ngemacala lalishumi nakubili ngohlakalo nalinye lekushintshisana ngemali lengcolile. Selitawusukuma phansi liqala ngohlakalo losomlomo waphambilini enkantolo lephakeme. Lokuthi emva kokuthi kutsalulwe konke kuMapisa-Nqakula njengemsola lokulobekathe akufisikile ngenyanga yamabasa. Loko kufaka ekhathi luhla lobufakazi labatawubitwa ngombuso kulelicala. Your Worship, the next step then is to, we previously placed on record that the state intends indicting Mrs. Mapisa-Nqakula in the High Court and arraigning her for trial there. So now that we have disclosed, the next step is to obtain a High Court date. For that purpose, there are logistics. We need to liaise with the role coordinator in the office of the Director of Public Prosecutions. So, Your Worship, if it pleases this court, we have arranged the 9th of July for a High Court date. Lamaqala Mapisa-Nqakula yemenene nosolothe ngohlakalo ngesikhathi seyindvuna etekifikela. Bekuniseke ukuthi kungethwe lomunye umsolo alasolwa naye Mapisa-Nqakula kepha umbuso ubese uyahoxa kulesinyathelo sawo. Well, the investigating directorate decided not to further pursue the co-accused after engaging further with the evidence that was before us. Remember, this person was only going to be charged with one count of money laundering. So after careful consideration, the investigating directorate decided not to pursue this person further. Lutsaba litawubuyela enkantolo manje mhla timfica enyangeni yaKholwane kuwo lo mnyaka losetulu. Iqembu le-ANC liyemukele imiphumela yelikhetho lavelonke netifundza lekuyintfo lengakavami kulengabatsi ye-Afrika. Letinye tinhlangano letalelwa inkululeko tifake emave ade elibishini lwetimbi tasekhaya ngenxa yekungavumi kwehlula elikhethweni. eZimbabwe, iZANU-PF yala kwemukela imiphumela lapho kuthiwa yehlulwa khona yi-MDC yaMorgan Tsvangirai. I-ANC yemukele imiphumela yelikhetho kepha-ke lamanye amaqembu njenge-MK Party ayiphikisile lemphumela. Akuvamisile ukuthi iqembu elakhulula abantu bezwe ukuthi livume ukuthi lehluliwe okhethweni. Kodwa i-ANC hola uyena onobhala jikelele ufikile Mbalula ekuvumile ukuthi ehlulekile ukuwina ngo-elate kuleli khetho. Lokho sekudale ukuthi uMbalula kanye namanye abaholi baleli qembu beqale ingxoxo namanye amaqembu ukuthi bazolibusa kanjani laseNingizimu Afrika ngokubambisana. The ANC is committed to the formation of a government that reflects the will of the people, that is stable and that is able to govern effectively. Kodwa le nhlangano ebusayo ithi angeke ivume mayitshelwa amanye amaqembu ukuthi ikhiphe umongameli wesizwe uCyril Ramaphosa. If you come to us with a demand that Ramaphosa must step down as a president, that is not going to happen. Ngakolunye uhlangothi iqembu le-MK elihola uyena wayengumongameli uJacob Zuma ilona ekade lithi ayingakhishwa imiphumela yalolu khetho okuyinto ejwayeleke ukuthi yenziwe amaqembu akhulula abantu kodwa kuloko kwenziwe yona iMK. And why should they rush to count? And I'm hoping whoever is responsible is hearing what we are saying.
Kodwa ke umongameli wesizwe uCyril Ramaphosa usiyamkelile imphumela yokhetho. Wathi abantu baseNingizimu Afrika bafuna amaqembu ezepolitiki asebenze wonke ndawonye. We are all called upon to recognize that the results of the election in the end reflect the will of the people. Kuyimanje amaqembu ezepolitiki amatasatasa ngeingxoxo yokuthi bazolibusa kanjani laseNingizimu Afrika. Abanye bathi iANC neDA kumele besebenze ndawonye kodwa lokhu kuzoyiqhakeza phakathi inhlangano ebusayo. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC ngibika ngiseGoli. Baholi betemabhizinisi kuleli sebaceleta inhlangano yepolitiki ukuthi itemukele lemphumela yelkhetho lesanza kuphuma babuye basebenzisane ekwakheni lelive. Lokho kuta ngemva kokuthi ANC iqaleta inkulumiswano tekufuna kusebenzisana netinhlangano yepolitiki letiphikisako ngemva kwekulahlekela dihlalo letinyende eParliament kwecala ngca kusukela nga1994. Kepha ke kuvanga leti naletinye tepolitiki samukela Professor Bheki Mngomezilwe. Njikalata sikamukele sikubingelele tindzaba eSwatini. Asibingelele dadewethu sibingelele ithimba lakho bese sibingelele nakubalaleli. Solati iphumile imphumela yelkhetho na ubuka titawukhona inhlangano yepolitiki kusebenzisana ngekubambisana njengoba betehluleke kwacaca kubo masipala. Sisidora asikuvume ukuthi sisenkingeni ngoba sibonile kwenzeka komasipala abaningi lapho khona amaqembu kade kubambisana. Akubi khona ukuvumelana ngisho nangezinto ezithinta ibudget okuyona ufanele isetshenziswe ukuletha izinsiza kubantu. Uma uzobheka isimo esibhekene naso njengamanje ukuthi iqembu elibusayo iANC ayikwazanga ukufika kulesi sibalo kade silindele. Eqinisweni yehle kakhulu kunalokho kade kulindelekile. Bese kuba iqembu leDA okuthiwa mabasebenzisane nalo. Uma ubheka imigomo yeDA nemigomo yeANC amanzi namafutha akuhlangani. Ukusho ukuthi uma ngenzeka basebenzisane kuzoke kube nesikhathi lapho khona bazobe bephikisana bona bebodwa abavoti okuyibona abantu okufanele bathole lezi insiza zikahulumeni babe behlezi bengayitholi. Uma futhi uzobheka ukuthi uma ngabe iqembu le-ANC lizothi alifuni umuntu ozofika eza nembandela ethile. Umbuzo uthi kanti izingxoxo zokubambisana zisuke zisho ukuthini? Ngoba zisho ukuthi mina ngizoza nezami izinto engifisa ukuthi zenzeke nawe uze nezinto ofisa ukuthi zenzeke bese kuma sexoxa kubonakala ukuthi sibeka nayo. Uma uzovele umemezele kungakaqali nezingxoxo ukuthi into ethile nento ethile angeke ngize ngishintshe kuyona kusho ukuthi izingxoxo sezivele zinenkinga zingakaqali nokuqala. Yileyo nto kuyenza ngithi asizilungisele nje ukuthi inkinga zisazoba khona abantu baseNingizimu Afrika basazohlupheka ngoba amaqembu ezepolitiki azothatha isikhathi ukuthi atholane enamaviki amabili amancane kakhulu kwenza leyo nto leyo. Njengoba kunje Professor lime kuphi likusasa lamengameli weANC Cyril Ramaphosa? Ngokusho kuka baba uGwede Mantashe nomfowethu lo ufikile Mbalula bathi akayindawo. Kodwa mina ukuba bengumengameli bengazisulela mina ngoba okokuqala nje sokhumbula ukuthi kungokuqala nqa ukuthi ANC ibe ngaphansi ka 50%. Asakhulumi ke nango 50% ibe ngaphansi ka 45%. Kodwa ke ngakolunye uhlangothi ngiyamzwela umengameli ngoba ngesikhathi qhamuka udaba lwasePhalaphala wathatha isinqumo esifanele esokuthi akesule ngoba lezi zinto ayithe uzozenza akasakwazi ukuzenza kunalokho kuvela udaba lwasePhalaphala. Abantu kuyibona abalimaza umengameli yilabo abamvikela bathi khululeki ibalo sinazo sizokuvikela. Ukuba wesula ngaleso sikhathi iANC ngabe ayifelanga ezandleni zakhe. Kodwa ke njengamanje wabamvikela ngaleso sikhathi umbuzo ukuthi bazokwazi ukumvikela manje lapho iqembu lengasenzanga kahle khona. Okusho ukuthi ke nakuba bekhona abazomvikela ngaphakathi eqenjeni kodwa lokho kuzogcina kwenza iqembu lingahlangani ngoba bazoba nemibuzo ukuthi yini mhlambe enhle ayenzele iqembu uma ukuthi lize lehlala ufika ku 40.2% nokwinto engakaze yenzeke emlandweni. Kodwa ukuphendula umbuzo wakho dadewethu okwamanje isikhundla sikaMengameli siphephile ngoba labo abamsengathile bathi bazomvikela. So ke sizobona ukuthi iqhubeka kanjani ngoba uma izingxoxo ziqhubeka sizobona ukuthi ANC izosebenzisana nobani lelo qembu izosebenzisana nalo lizovuma yini ukuthi liqhubeke nokusebenza ekhona. Yilapho ke sobona khona ukuthi ikusasa likaMengameli liphephile noma liphephile. Kodwa umbono ukube ngisho ngiyama advisor
bengizothi akesule yena ukuze isithunzi sakhe njengomengameli singagcini sidiceleleka phansi ukuthi wagcina exoshiwe kanti kuba uzesulele yena ngabe kuzoba into yamukelekayo. Asibongeke kakhulu Professor Sikhathi sakho. Ngprofessor Bheki Mngomezulu asithi nje fahla ngetepolitiki sikubutile ke mbukeli ukuthi njengoba seyiphumile ke imphumela yelikhetho ngekubuka kwakho ke ngiwaphe emacembu lata usebenzisana kahle kuhulumende olibambiswano na umbono wakho yalandzela. iANC msasazi nomkhonto wesizwe sibona right zezo lezingaliphatha elilizwe. iEFF kanye neMK angiyiboni ke sebenzisana neANC ngoba bamfuna umongameli uSiril Ramaphosa okungenza futhi neANC ingavumi ukuthi umongameli wayo ngabe umongameli ekubeni iANC ihamba phambili. iDA neIFP babukeka bawoshoma abakhulu ngibona bengasebenzisana kahle. Akuhlangane lapha yana iPA, iANC kanye neDA. Ngilithandile izwi lePA malithi bona bafuna isikhundla sika Home Affairs. Ngibona amaqembu latasebenzisana ngibona licembu leANC kanye nelicembu leDA neEFF ngibona kungathi ngiwo latawusebenzisana uthula umoya. iANC mayingahlangana neDA bangawenza umehluko kwelilizwe. Inhlangano lengayibona ukuthi ingasebenzisana neANC ngiyo iDA lapha. Ngiyo lengibona ukuthi mhlambe ingasebenzisana kangcono neANC. Lona ke ngombono embukeli SABC ngeke yetfesa kudiphendulela ngawo. Inkampani yetincingo iqinisekisile ukuthi nembala kwendiwa iSIM swap ngenombolo yelicingo lasenzo meyiwa ngelisuku lolandzela lolo labulawa ngalo. Umphathi lobukete kuphenya kuVodacom Pinky Vitilingam utshele inkantolo lephakeme ePitoli ukuthi le SIM swap yendiwa mhlati nge-27 ngenyanga yembala 2014 esitolo setincingo iSelucity eBedmore Gardens. Bufakazi bakhe ke buyahambisana nalobu bendiwa ngomcwaningo wetincingo Colonel Lambert Stein. When a particular person other than the owner of the phone number visits the retailer, do they have to present those documents that you mentioned earlier? Yes. Umuntu angakwazi ukuthi ezenala ama documents azocela inombolo athi. This code is that the owner of the number ending with 551 was declared dead on the 26th of October 2014 at around 2100 or any time thereafter. Njengoba mnini kwale phone 951 ke washona. Can you get the time again? After 2100. Emva kwehora lika 2100 hayi wayeseshonini. 2115 to be precise. Ukuthi ke sibe isikhathi ekuyisona sona kwaku 2115. With that background, is it possible that someone else performed the SIM swap on this particular phone number? Yes. Uma sesinalo lwazi ke ngenzeka ukuthi omunye khona wakhipha iSIM card kule phone number wafaka enye wathi yebo. Iphasimandla kwaZulu Natal tiqinisekisile ukuthi letikhukhula kulesa sifunza tindlulene etimbilo tebantu labalishumi labafa ekhathi umvana. Kuthiwa ke imvula lenemandla lihambisana nemoya ibange ukuthi kube netikhukhula lecekele phasi imbahle emakhaya nasemikhukhwini kumasipala waseThekwini. Tindzawo letifake ekhatsi uThongathi neVerulam ngito letikhahlabeteke kakhulu. Kanti ke kusenjalo tifunza eMpumalanga Kapa neNtshonalanga Kapa nato tikhahlabetekile. Imindeni balalela hlekelwe ngiko kulandzela imvula lenengemandla lehamba netikhukhula. Labangenamiti bakhosele emahholeni emphakathi etikolweni nasemasondweni kanti labanye basele balahlekelwe nalithemba bathi isikhathi lesimatima kubo lesi. What I can tell you is that we've evacuated most of the people in the low lying below the flood line, and yes, we are pleading with the communities, with businesses to come forward to donate. KZN uThongathi basikhombisa labashonile kuleti mvula kanzi bafaka ekhathi umntwana linyindi lebantu liselibaleni. To tell you the truth, we had no councillors, no government officials, nobody here to come and help us
sort this issue what we have here. Naidu Road has been devastated with this tornado, and we had no one, absolutely no one from government to take care of them. We are here today to assist our people and just to give them some food and something to just get themselves together again. It's a devastating sight as we look at it, and all we can do is come out to help them. Kusenjalo imvula lenengemandla eKapa iholele ekutheni kube nemigwaqo leminyenti legcwele emanti kuleli dolobha nemaphethelo. Betenhlala kahle baphume ngetinkani kute usita belekelele lapho kudzingeke khona. Kazembuli sibalo sase-KZN sikhule selivele lushicilelo loludzaba. Kuletinye ke nasibuye titolo kumen 6 sebenza emayini sibanye Stillwater eKwezi nase K6 Shaft eRustenburg eNorthwest. Asikwamukele mbukele esigabeni sesibili setindzaba tesiswati nawucedza kungena ukhetse kahle hlala nathi. Kumen 6 sebenza emayini esibanye Stillwater eKwezi nase K6 Shafts eRustenburg eNorthwest landzela ukuthi isebenza itingene lesiteleka tifuna kukhokhelwa kumashare lokuhlelo lesisebenzi tetimayini eGrondal. Tisebenzi ke tihleli emathunjini emhlaba titsathi nyakati tingakaniketwa timali temashare ato. Kumen 6 sebenza njengoba imindeni letinye tisebenza telemayini tisekele leto letsematfunjini emhlaba esitelekeni sato. Njengoba sisebenza isibanye ama benefits awatholwa ngo RPM nemarikana kutheni thina angasifanelanga. Inyonyani sithi 70 titawuphuma tinganikwa timfuno tato. The position that was set as stadium yokokuba ama shares should come ebantwini, that's our view as unions. They want their money, we must be clear to the employer into kokuba bazawuphuma underground only if there are SMSs that are saying imali yabingenile. Kanti ke sibanye Stillwater sizitingqoqo netinyonyani tisaqhubeka mayelana nesiphakamiso seGrondal ESOP ithi kusengakavunyelana ngalutho njengoba lengcenye leyathengwa eAnglo Platinum lengu-50% emayini yeGrondal kusengakapheli ukuthengiswa kwayo. Obviously, we've had discussions with them before they even went down. We've had the union officials trying to exhort them to come up as well. And this morning we're expecting the national leadership of AMCU and NUM to come to the operations, and hopefully they will be able to get the employees to come up from underground. Kanzimayini senetingqoqo netisebenzi. Kundengandeka kwemnotfo wakuleli chubekile koteni yekucala iminyaka losetulu betibalo kuleli stats SA bathi iGDP yehle nga 0.1 wemaphesenti etinyangeni letinzatfu tekucala kweminyaka umkhakha wetekukhicita wakuleli awukendi kahle lokukhomba umthelela lomubi wekucishwa kagesi tikhawo kanzi ke letimnanzi kumthengi tithi iyehla inzengo ya petrol emkhatsini olamabili lamuhla petrol ke wehla nga 124 cents kanzi diesel wehla nga 118 cents ilitha kanzi ke etimakethe tetimali irandi lehlile nalicasaniswa netimali takulamanye mave irandi libita 18 rand 65 cents nalicasaniswa nelidola lasemelika pondo waseBrithani ubita 23 rand 84 cents euro libita 20 rand 28 cents bese kuthi lipula libe 1 rand 36 cents kanti ke ingomba yetabelo tonke yehlile JSE igolide ibita $2,338 li-ounce platinum ibita $1,001 li-ounce wela longakahlutwa ubita $77 cents umphongolo. Kutemidlalo umceceshi webanyana Desiree Ellis ulinzele ukuthi licembu lakhe lidlale kahle lamuhla kusihlwa nalitholana neSenegal kumdlalo wemngane thes kumdlalo wemngane wangalesihlanu lamacembu adlale ngekulingana nga 1-1. Ibanyana netawutholana lomuhla neSenegal kumdlalo wesibili wemngane likomalungiselele eAfrica Cup of Nations yalabasika tetawudlala lomnyaka kumdlalo wokuqala lamacembu badlale ngokulingana nga 1-1. We worked a lot on being better in all areas. Our movement of the ball needs to be better. Our combination play, the goal that we scored was perfect. 1-2 touch football. That is what we're known for. That is what we're good at. Nozinto banyana Killen Swat uthi bawulungele lo mdlalo walomuhla.
I think it's going to be another tough battle for us. It's going to be another physical battle, but I know we are capable of, moving the ball and, not trying to get into duels, but that's part of the game. Nomunye wabadlali bacala ukudlalela iBanyana, Amanda Mthando was University of Johannesburg, uthi uyakujabulela kumela live lakhe. It felt so good. I was longing for that opportunity, and I thank the coaches for giving me that opportunity. Hence, I made sure that I help the team, even though we didn't get the good result that we were hoping for, but I'm happy with my performance. Lo mdlalo uqala ngensimbi yesikhombisa kusihlwa. Asesisishavuke sembombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalelo siphathele tiphile thambembili kulethume embideni kulgwalagwala FM asikubingelele Mahlalela sikwamukele. Ngivusele Dora nakulithimba lakho eJozi kunjalo ke mlele kuleti khasi lesitiphethe sekuhlele liphuma embideni njalo ngensimbi yesithupha simatebe ensimbi yesikhombisa nginathi leti team Litiko letasekhaya kulesifunza impumalanga seliqaleke umkhankaso lapho lihambela khona itikolo atakuleli njengenceke icugutela ke bafunzi ukuthi bathathe bomatisi ngetulu kwaloko simemeke itati leti nizabate emnotho njengoba ke sitawuba kabandi nathi ke tibale likhombisa ukuthi umnotho wakuleli wehlile nakuba ke ikota ecala kunawo ke umnyaka wa 2024 leti naletinyenyalo ngensimbi yesithupha simatebe ensimbi yesikhombisa umsakato ligwalagwala FM akwanzela amabuza nelithimba lakho sileseke tizambo kuwe eGoli. Asibonge kakhulu ke Mahlalela kucala phatha lamhla siphinze sihlangane futhi ngalesine tikhona telimi lesindebele kusasa inzambama bengilenhle emva kwetitolo sikhona ngesintule nanto zakhe. Ngedelational ngilazabatalo kanjalo ngedelational nginazo simo selitulo sibonge ke Dora Mabuza masibuka ke isithombe sethu kusihlwa namuhla mawehla ke yenshorana live ngola lomhla khombisa kuba mahle kakhulu ke mathuba imvula mabuku incenye esifunza ke la iEastern Cape nangaleke la isifunzeni Western Cape njengoba lapha kuye ke la 80% kanti ke aphinza bela lapha kuye ke la 60% kanti ke singahle kubona kuba nelichwe kakhulu kade tifunzeni letselgwini live kanti ke likhombisa kubalela kakhulu kade empumalanga live ngola lomuhle kanti ke elangeni lakusasa masichubeka sikubukela kona simo selitulo asesamahle ke mathuba imvula njengoba lapha kuye ke la 60% encenye nesifunza ke la nangaleke la enshorana Kapa ngola lomuhle kanti ke likhombisa ngibunya ngemafu ikakhulu athi mawungena ke la eCards nelive ngola lomuhle kanti ke sixwayiso lesivela kubaka South African Weather Service kusihlwa namuhla ukhombisa ke kuba nomoya lovunguta kakhulu ke mathute ke nelwandle njengoba ukhombisa kuba nemvula ke lematima ngaleke etifunzeni letselgwini nelive njengoba ubona kuba nelikhwa engceneni yesifunza ke la eEastern Cape ngola lomuhle kanti ke livulile mawubuka ke la ikakhulu kade eveni nelive kanti ke singaphinze sibe khona futhi lesixwayiso lesivela baka South African Weather Service somoya loba khona ikakhulu kade encenye nesifunza ke la eWestern Cape nobe ke eNorthern Cape nangaleke la eEastern Cape kanye nencenye yesifunza ke la eBloemfontein kanti ke mawubuka ke la ingcenye yesifunza eKwaZulu Natal ukhuphukela ke la eFree State nangaleke la kuBohoteni ngola lomuhle yabona kusina khona eksese khona ke lapho ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service kanti ke la ngeni lakusasa isixwayiso ke lesinye lesikhona ngahle kube ke nemvula lematima ngaleke la encenye nesifunza ke la eEastern Cape kanti ke usesekhona nalomoya lobonakala ke ukhuphuka ke la ikakhulu kade elwandle njengoba elwandle likhombisa ke kuthukuthela kuleto tindzawo leto kanti ke mawubuka ngaleke la enshorana Kapa nakhona asesekhona ke leyo mvula lekhombisa kuba matima kuleto tindzawo leto ngola lomuhle ungakobe ngikuphathele kona ke lisuku la namuhla busuku abube ngilobuhle.